Zapratite kanal za najnovije vesti na dlanu. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Asvela rezultatom 77-74 u utakmici 10. kola Evrolige, čime su zadržali polovičan učinak 5-5, dok je Asvel sada na 3-7. Zvezda je odigrala loše prvo poluvreme, mučići se sa šutom. Promašivali su šuteve sa distance, poludistance, pa čak i sa linije slobodnih bacanja. Asvel, iako nije igrao spektakularno, ušao je u utakmicu sa više energije i agresivnosti, posebno u ofanzivnom skoku. Domaćin je vodio tokom cijelog meča, a Zvezda je imala samo jedno vođstvo kada je Teodosić pogodio trojku za 15-16. Asvel je brzo vratio prednost, koja je u drugom delu poluvremena narasla i do plus 11, 43-32. U drugom poluvremenu Zvezda je zaigrala bolje u odbrani, ali je šut i dalje bio problem. Ipak agresivnost u igri dala je rezultate, pa su crveno-beli u 27. minutu trojkom Kenana prešli na samo -2, 51-49. Asvel je međutim održao kontrolu i pred posljednju deonicu imao prednost od 58-51. Na početku četvrte četvrtine trojka Maledona omogućila je domaćinu dvocifrenu prednost, ali je Zvezda odgovorila fantastičnom serijom od 11-0, prešla u vodstvo. U samoj završnici Zvezda je trojkom Kenana došla do 71-74, ali je tu stala. Asvel je zahvaljujući Dekolovu i Maledonu napravio seriju od 6 poena i zabeležio važnu pobjedu. Iako je Asvel slavio, utakmicu je obeležila kontraverza oko sudijskih odluka, posebno u situaciji kada Maledon očigledno nije imao pravo da nastavi napad zbog koraka, a i prethodni faul Lazića nad Dekolovom bio je sporan. Najefikasniji kod Zvezde bili su Petrušev sa 18, Kenan sa 14, Jago sa 13, Teodosić sa 10 poena. Kod pobjednika Maledon koji je briljirao sa 26, dok je Lovren postigao 13. Piše portal kurir.rs.